Kosovo i dalje bude odgovorno za neuspeh dijaloga, platit će cenu. To je poruka, glavna poruka koju je američki possekretar za politička pitanja David Hale preneo na jučerašnjem sastanku u Prištini predstavnicima takozvanih vlasti u Prištini, Haradinaju, Tačiju i Veseljiju, koji su po pisanju medija odmah otišli u kafani. O kakvoj ceni govori Hale? Da li će posle ove poruke Priština povući odluku o taksama koji su uveli na srpsku robu i da li je dijalog uopšte moguć nakon takozvane platforme prištinske strane? O tome pričamo sa liderom Srpske radikalne stranke Vojislavom Šešeljem. Hvala što ste došli naše ujutro. Veliko mi je zadovoljstvo. Da, ali bi krenuli od jedne vesti koja je možda i neobičajna, nenormalna, pa ja sam mislim čak i netačna. Ako mi dozvolite, evo, pre nego što krenemo da komentarišemo i ove glavne teme. Češki sudija Vladimir Mikula, koji se nalazi na listi sudija specijalnog suda za zločine OVK, čitam da ne pogrešim, vidimo sad to i u izlazu, u Hagu. Uslikan je na večeri u prištinskom restoranu u društvu Arijanita Kocija, advokata, bivših komandanta OVK, Rustema Musafe, Samija Ljuštakua. A agencija koja je objavila ovu vest podsjeća da su Rustem Mustafa i Sami Ljuštaku saslušani pred specijalizovanim tužilaštvom u Hagu u vezi sa zločinima i mogli bi da budu predmet krivičnog gonjenja. To je ta neka međunarodna pravda, međunarodno pravo. Bili ste gotovo 12 godina u Haškom tribunalu. Je li ovo praksa tog međunarodnog suda? Jedna je praksa Haškog tribunala, a drugo je praksa verovatno ovoga suda, jer ovaj se sud ne smatra međunarodnim sudom. Ovo je Kosovski sud. Ovo su specijalna veća Kosovskog suda, koja su dopunjena strancima. I to je zvanični status. To je po ovim navodnim kosovskim zakonima i formirano. Ali morali bi da se poštuju principi nepristrasnosti u postupku. Meni se desilo da je jedan član sudskog veća kontaktirao sa tužiocem koji je tražio njegovo izuzeće jer je bio umešan u saslušanje nekog svedoka koji je bio beznačajan i nije me ni teretio nečim naročnim. Ovaj sudija Hajskov. I onda je on posle sudnice zvao telefonom i ovome se pravdao tužiocu. I to je odmah prijavljeno sutradan u sud. To je bio predmet rasprave i tužilac je tražio izuzeće. Je li izuzet? Ponovo. Nije izuzet jer sam se ja suprotstavio. Dobro. Razmišljam u sebi, svejedno mi je, ako njega izuzmu doći opet neki možda još gori. A da ne zna se šta je radio? A da se ne zna. Ja kažem, možda će on biti izuzet, ali kad ja odlučim, a ne kad vi odlučite. I tako je bilo. Posle nekoliko godina na moj zahtev je bio izuzet. A kad reč o ovome, ovo je ipak nenormalno nešto. Ovo je... Pa ovo nije to uobičajeno, mada kod naših sudija je uobičajeno. Nije redak slučaj da se sudije druže sa advokatima i da se viđaju čak, iako je proces u toku u kome sudija taj sudi, a advokat brani nekoga ili zastupa nekoga. Nevjerojatno. Da, to bi trebalo da postoji pravilo dok traje taj postupak da ne mogu da se viđaju. Pa na neki način je čudno da ručaju zajedno, da se nalaze po kafanama. Da, ali nije to kod nas najozbiljniji problem. Imamo mnogo drugih ozbiljnijih problema u pravosuđu. To jeste. Se nama dobar deo pravosuđa odmetnuo od pravnog sistema i sve pod izgovorom nezavisnosti sudstva. Sudstvo mora biti nezavisno od izvršne i zakonodavne vlasti. Ali ne od zakona i ustava. Ne, u pogledu postupanja u određenim predmetima. Dobro. A ne da ima imunitet od kritike. Tri grane vlasti imaju pravo jedna drugu da kritikuju. A postoji pravo javnosti da kritikuje sve tri grane vlasti. I ako ja kritikujem odluke suda, i odluke suda i postupanje sudija i tako dalje, to je moje pravo koje mi niko ne može uskratiti. Tu je negde došlo do, ajde kažemo, mešavine u mozgu. Je li tako? Nezavisnosti sudstva, stalnosti sudske funkcije i ovo zloupotrebe. Ne, ovde postoji pokušaj sa zapada da naše sudije i tužioci budu zavisni od zapadnih ambasada u Beogradu. Neki su već i tekako zavisni. Pa onaj sudija Vladimir Vukčević koji je bio tužilac za ratne zločine,
On se nije vadio iz američke i engleske ambasade i možda još drugih nekih. Da. A vidimo da je, ajde kažemo, to samo jedan ambijent onoga što se dešava na Kosovu i sa tom pričom oko te međunarodne pravde. Imamo na vezi gospodina Igora Simića, potpredsjednika Srpske liste iz Kosovske Mitrovice, pa bi ga uključili. Mislim da je verovatno, mnogo verovatno, da albanski odmetnici se neće usuditi da napadnu severni deo Kosova i Metohije, ove 4 opštine sa ubedljivom srpskom većinom, dok ne obezglave tamošnji srpski narod. U smislu ovih optužnica, pritisaka? Jeste. Srpski narod je tamo formalno odavno obezglavljen. Dakle, nema institucionalne organe kojima bi mogao sebe praktično da zaštiti. Ali postoje tamo pojedinci sa velikim ugledom koji su u stanju da predvode narod. Neki su se pokazali već 1999. godine kad su zaustavili prelazak šiptarskih separatista preko Ibra. Drugi su se istakli u kasnijim fazama. Ja za tog Radojčića nikad ranije nisam čuo. Ja za njega čujem tek od kad sam se vratio sa ovog dugog službenog puta. Za koga? Radojčić se zove, tako? Da. Ali kad sam čuo kako ga napada ona izdajnica Rada Trajković, meni je bilo jasno da je to čovek od uticaja, od autoriteta i čovek na koga se računa u odlučnom momentu tamo da povede. Gospođa Rada Trajković je počela političku karijeru kod vas u stranci. Pusti to, gde je počela jeste, ali ljudi su kvaljiva roba, ljudi su podložni i izdaji, i potkupljivanju i ne zaslužuju nikako da se nazove gospođa. Kad se za nekoga kaže gospodin ili gospođa, to podrazumeva i određene pozitivne karakterne osobine i neke razloge zbog kojih poštujemo te ljude. Za izdajnike se to ne govori. A ona je zaista odšla najgorim putem izdaje. Krenuli bismo dalje. Vidimo da su po pisanju medija ambasada u Beogradu kažu da je obavestila State Department, ali i američke te obaveštene krugove, da je pozicija Srbije u ovom trenutku jača nego što se moglo pretpostaviti, da će Srbija reagovati u slučaju bilo kakvog napada na sever, da je tu odlučnost kod pripadnika oružanih snaga vidljiva i da je odlučnost i kod državnog vrha primećena. I u tom slučaju da je vojska Srbije i da su naše bezbednostne strukture dobro raspoređene, možemo za čas da ovladamo tim prostorom. To sami Amerikanci izveštavaju. To vidimo i kroz natpise u našim medijima, ali i njihovim nekim medijima. Srbija ovog puta mora reagovati. Tu nema nikakve sumnje i ja mislim da je odlučnost prisutna i u državnom rukovodstvu i u armijskom rukovodstvu i u policiji naravno, a i u narodu. Mislim da je celi srpski narod raspoložen da se energično reaguje na svaki eventualni napad na kosovsko-metohijske Srbe, ne samo po pitanju ove 4 severne opštine, nego inače. A ako dođe do obračuna, naša vojska je u stanju ne samo da odmah izbije na Ibar, nego da zauzme celu teritoriju Kosova. A vidite, oni kažu, došli bi očas posla, tako pišu ti njihovi obašteni. Pa došli bi za nekoliko sati do Ibra. Ja računam za nekoliko sati da bi došli do Ibra. Ali što bi se zaustavljali na Ibru? Ako krenu, onda treba da zaštite sve teritorije gde žive Srbi. To znači svih ovih 5 opština južno od Prištine, to znači i Štrpce, to znači i Goraždevac, i Pečku Patrijaršiju, i Manastir Dečane, i sve ono ostalo što je od najvećeg interesa za Srbiju i srpski narod. U Prištini živjelo oko 50.000 Srba. Da, sad ih nema ni 10. Možda se obezbedi povratak na taj način, tako? Pa nisam siguran da se može obezbediti povratak sve dok ne ukinemo vlast albanskih separatista u Prištini i dok se Kosovo striktno ne podvede pod ustavni poredak Srbije. Međutim, ako se nastavi pregovarački proces, onda ćemo Albancima dati visok stepen autonomije na svim prostorima gde su oni sada ubedljiva većina, odnosno gde oni sad dominiraju. Teško će kroz taj pregovarački proces moći da se računa na povratak Srba na ona područja gde su nekada živeli. Znate, to ostane samo na praznim frazama. To smo vidjeli u slučaju Hrvatske, naročito i... Malo se, pogotovo ovamo gde su Albanci ljudi sasvim drugog jezika i
Može se reći, ajde. Da, može se reći da postoji atmosfera nepomirljivosti. Da. Čak i rasizma, može se reći, čak nekog rasizma kod dela ovog albanskih lidera. Te mere su i ova platforma... Ma da, nema rasizma ako nismo različita rasa, a ne samo da nismo različita rasa, nego visok stepen današnjih Albanaca je srpskog porekla, cela Drenica. Njihovi preci su bili Srbi. To hoće kažete da je Tači poreklom Srbin? Pa jeste, pa novine su pisali da mu je deda bio pravoslavni sveštenik. Pazite, evo taj proces se najbolje može predstaviti na današnjim Gorancima. Goranci su Srbi kod kojih je počeo proces albanašenja, pa su prešli na islamsku veru, pa su počeli da preuzimaju albanska imena. Nisu u pitanju muslimanska, nego albanska muslimanska imena. I taj proces je zaustavljen pre nego što su se odrekli srpskog jezika i prihvatili albanski. Da nije zaustavljen ulaskom, povratkom Kosova u sastav Srbije, taj bi proces verovatno negde do 50. godina prošlog veka bio završen. Ovako su oni sačuvani kao deo ukupne srpske etničke mase, naravno sa svojim posebnostima. Oni su jedan specifičan deo. Oni govore onim srpskim jezikom kojim se govorilo u srednjem veku. Što jeste, ajde kažemo nešto što treba sačuvati. David Hale, ovaj izaslanik, podsekretar za politička pitanja, razgovarao je sa liderima u Prištini. Vidimo izveštaje medija da su oni, ajde kažem, tu dobili određenu vrstu opomene ili šta već tu, ne znam, kakve vrste smernica. Otišli su, kaže, odmah u kafanu nakon tog razgovora, razočarani. Da li to nama išta znači? Pitanje je to sve kako je bilo, jer setimo se iskustva iz Bosne i Hercegovine. Tamo kad su muslimani bili očigledno krivi za prekid primirja, za otvaranje vatre, za obnovu sukoba. Uživali su podrške. Ne, nego dođu stranci, malo ih naruže, pa kažu reagovat će, pa suzbit će to, pa se odmah posle toga okrenu protiv Srba. Da. Vidjet ćemo sljedeće američke poteze. Ali evo, nadam se da smo zaustavili ovu formulaciju da dođe do uzajamnog priznanja između Beograda i Prištine, između Srbije i Kosova. Mislim, ovaj Hodžaj njihov koji je... Sad ćemo vidjeti da li će, kad smo ovako digli galamu protiv toga, da li će ponavljati tu floskulu. Dobro, Enver Hodžaj koji je prvi govorio o nekoj antisrpskoj koaliciji u regionu i potrebi to stvaranja te koalicije, pa posle njega i Veselji, pozvao Prištinu i Skoplje i Podgoricu. Sada govori da nije iznenađen reakcijom Beograda oko ove platforme, govori da je to i trebalo očekivati. Kaže, sa međunarodnom praksom mirnog rešavanja sporova Srbija ne igra igru. Zamislite, nema platformu, kaže on, kakvu platformu bi Srbija trebala da donese da bi, kako kaže, on igrala igru, šta Hodžaj želi time da kaže? Pa Srbija ima platformu. Naša platforma je upisana u Ustavu. Srbija prihvata da se Kosovu pruži najviši stepen autonomije. A Kosovo mora ostati u sastavu Srbije. Dobro, ali ova platforma je nešto što potpuno jeste preki dijaloga i to je neki glogov kolac u dijalog. Ne možemo mi njih nasilu terati na dijalog. Neka i teraju oni koji su odgovara napravili pitu, što kaže naš narod. Ja koristim narodnu poslovicu da me ne bi odmah optužio kako sam nepristojan. Ne. Dakle, znali su od čega prave pitu i sad ne treba da se čude što pita toliko smrdi da ne može ni da se pojede, ni da se okusi. Ali vidite, Evropska unija i evropski zvaničnici, pa ona kod Cijančice ponovo oglasila, pozvala je ne znam koliko strana, da li obe, sve ili ostale strane, pa se tu eto Mogherini ćuti. Ja mislim da Evropska unija... Oni kažu neće da se mešaju u interpretacije prekida dijaloga. Jeste, i sad se Evropska unija u svom jadu zabavila, sad su u maju izbori tamo, očekuje se poplava dobrih rezultata ovih takozvanih populističkih stranaka, odnosno nacionalnih stranaka. Čak i Nemačka pomalo gubi interes, iako se nemački ministar inostranih poslova vrlo neprijatno izrazio neki dan po pitanju Srbije i Kosova. Mislim, ako se Amerikanci sad zaista duboko umešaju sve ovo, da će oni preuzeti inicijativu što se tiče Zapada. Evropska unija odmah nestane čim se oni umešaju, u bilo kakvom procesu, na bilo kom procesu. Ma da, ostaju samo Englezi. Zapravo Englezi vode u tajnosti iz prikrajka, oni vuku glavne poteze.
Dobro. Jer su vešti i imaju veće poznavanje balkanskih prilika i ranije su uvijek mešetarili na srpsku štetu. Što nama nešto i nije baš ovako što se kaže dobro da oni Pa ostanu... nije kad god nam se Englezi pojave u balkanskim ovim surovim prilikama, uvijek se to Srbima u glavu razbije. Ono što možemo da primijetimo, to su i reakcije, ajde kažemo, Pacolija, koji je uči sastanka Haradinaja Tačija sa Hejnijem izjavio da prištinska vlada mogla donese odluku o ukidanju taksi sljedeće nedelje. Mogla bi. Ma ne sljedeće nedelje, mogla bi sad. Istog sekunda. U podne. A čemu je njihov problem? Šta se to? O čemu se... Pa, problem je očigledno što postoji neko jaki moćan koji još uvijek govori iz polja, ne ukidajte. Javno i glasno im govori ukinite odmah ili suspendujte. A ispod žita nemojte. Jeste. Pa kažu da to nije dobro ni za... Ali oni su međusobno podeljeni i to nije nikakva gluma. Tači je zaista čvrsta sad američka opcija, ali problem je što on nije dorastao tome. On nije neki igrač politički. Albanci nemaju ni jednog političkog igrača. I kad su na pozornici dolazi do izražaja sva njihova surovost i primitivnost. Što se tiče Haradinaja, on je izgubio na svim stranama, osim kod Albanaca na Kosovu. A da li ga podržavaju London i Berlin? Ne. Ja mislim da Haradinaja niko ne podržava i da je zapravo dugoročna orijentacija zapadnih sila da se oni polako tarase svih istaknutih učesnika u ratu. Dobro, ali vidjet ćemo... Dok je ta ratna opcija u političkoj snazi, oni će imati veliki problema sa provođenjem bilo kakve političke koncepcije. Teško će ih se tarasiti s obzirom na to da ove sudije za te zločine sede sa advokatima optuženih ili sumnjičenih. Ali dobro, ja ništa nisam očekivao od toga suda. Ja mislim da nijedan značajan Albanac neće biti osuđen. Kad kažem značajan, onaj koji danas nešto predstavlja u političkom životu, on je značajan. A ne mislim na one čija smo imena odavno zaboravili, ako smo ih ikada i čuli. Dobro, ali vidimo da je i u regionu slična situacija. U tom izveštaju ovih bezbednostnih službi iz ove ambasade ovdje u Beogradu, koja je otišla u State Department, ta analiza govori da bi to trebalo vidjeti, nekako obratiti pažnju, da se ne zapali čitav region ili Balkan, kako oni pišu u tome. To su fraze. Da se zapali region, da se zapali Balkan i tako dalje. Ništa se ovdje ne može zapaliti bez velikih sila. Ako oni ne zapale nešto. Ako oni ne zapale. Uostalom, gledajte, Hrvati, bez obzira kolike su zločine počinili na teritoriji Srpske krajine ili teritoriji Republike Srpske i ukupno Bosne i Hercegovine, jer su činili te zločine i nad muslimanima, iako je 15 brigada regularne hrvatske vojske učestvovalo u ratu u Bosni i Hercegovini. Ima to u presudi Mladenu Naletiliću Tuti i Šteli, pobrojano svih 15 tih regularnih brigada hrvatske vojske koje su direktno učestvovali u ratu. Pa tu je ovaj ministar odbrane negdje bio... Nijedan Hrvat iz Hrvatske nije osuđen, osim tog Blaškića koji je prošao sa 9 godina, a zapravo je Hrvat iz Bosne, pa ga je Tuđman primio u hrvatsku vojsku tamo za generalnog inspektora, pa je zbog toga Hrvatska činila sve što je njegovoj moći da ga spašava. A ovi 6 osuđenih Hrvata iz Herceg Bosne uopšte nisu imali neku adekvatnu zaštitu od strane hrvatskih vlasti. Govorimo i o onom Praljku, je li tako, i ostalima? Jeste. Jeste ga vi sreteli tamo dok ste bili u Haškom tribunalu? Svih 6 sam sretao, pomalo smo se i družili, razgovarali i tako. To su zatvorske okolnosti, zatvorski uslovi tamo. Ste očekivali od onog Praljka da bi mogao da učini ono što je učinio? Da. Toliko je bio on... Da, on je psihički jak, on je jedan izraženi karakter i nema nikakve sumnje. Da. A možda je doprinilo i to što ima srpsko ime. Slobodan. Pa, moguće da mu je tu ta psiha ojačala, tako? Da, ali nisam se iznenadio i mislim da je on bio jedan od zaista najjačih u karakternom pogledu robijaša koji su uopšte bili u Haškom tribunalu. Region potresa, vidimo, možda je, ajde kažemo sada krenemo sa terena Kosova, uvek pričamo o njemu jer jednostavno je neizbežno, ali da pređemo i na ovo što se dešava u regionu, vidimo da je Hrvatska možda jedina zemlja u svetu koja, pored ovih baltičkih zemalja, ali jedina koja najglasnije
kuka za tim nacizmom, fašizmom, ustaštvom sa zvaničnog nivoa, poput Kolinde Grabar-Kitarović, koja to čini upravo juče i danas, zbog zabrane katoličke Koruške crkve da se održi misa u Blajburgu. Nekoliko šamara su doživjeli sad Hrvati od katoličke crkve. Ja ne znam, vi ste primetili koliko sam ja bio protiv pape Pavla Jovana Pavla II, pa protiv pape Benedikta XVI, pa sam objavio više knjiga sa krajnje podrugljivim naslovima o njima i tako dalje. On je abdicirao. Da. Otkad se pojavio papa Franja, ja ni jedne loše reči nisam izgovorio o njemu. Ja još iščekujem njegove ključne poteze, ali on je svakako jedno osveženje. Naravno, imamo mi ta velika istorijska iskustva puna razočarenja kad je reč o Vatikanu. Ali ono što je do sada pokazao, neko ohrabrenje nam je ulilo. Vidite sad, nadležni biskup austrijski zabranio je da se drže mise u Blajburgu. Zbog te ustaških simbola i pretvaranja mise u političku manifestaciju, što smeta Austriji. Austrija želi da se otarasi potpuno tog nacističkog nasleđa. Ona imala dosta muke, svojevremeno kad je za predsjednika Austrije izabran Kurt Waldheim, prethodno bio generalni sekretar Ujedinjenih nacija, a posle je pronađeno obilje fotografija kako je bio na raznim ratnim stratištima, gde su masovno ubijani civili i na Kozari i tamo na području Poljske, gde su ovi nacistički logori bili za uništavanje Jevreja. Milioni Jevreja su tamo uništeni. Dakle, Austrija bi htjela što pre da se toga otarasi. Da, ali Hrvatska neće baš da ide tim putem. Ima još jedna nova stvar što je izgleda odlučeno u Vatikanu, da se otvore arhive iz Drugog svjetskog rata. Govori se, evo i novosti pišu baš o tome, Vatikan odlučio da otvori arhive o nezavisnoj državi Hrvatskoj, Efraim Zurov. Krajnje vreme da se rasveti uloga kardinala Stepinca. Opat Markone je sve vreme trajanja nezavisne države Hrvatske bio ambasador Vatikana. On je bio papski izaslanik. Dobro. Vodio je beleške, razgovarao i dokumentaciju. U sve je bio umešan, svuda se pojavljivao, sve je znao i pretpostavljam da je detaljno sve mu pisao. I to je do sada Vatikan sakrivao. A to bi moglo do kraja rasvetliti ulogu kardinala Stepinca. Da se jednom to pitanje skine sa dnevnog reda. Čini se dok je Papa Franja tu da on teško može biti beatifikovan, tako proglašen. Pa ako se zaista otvore ove arhive i ako to bude potpuno otvaranje, nema šansi nikakvih, onda će izaći sve na video. Da, čini se da je negde ta hrvatska razočaranost ovim potezom Koruške katoličke crkve vidljiva i kod njihovog sveštenstva. Ne bi to Koruški biskup uradio bez saglasnosti Vatikana. Ili bar konferencije biskupa Austrije. Da. Nije on to slučajno uradio. Hrvatska je juče ostala, kažu, u šoku zbog odluke katoličke crkve u Koruškoj da zabrani na Blajburskom polju tu komemoraciju. Oni da su bili pristojni i skromni, da su se držali samo mise, jer treba imati u vidu, tamo je ubijen ogroman broj ustaša, domobrana, ali je ubijeno i poprilično civila. Znate, partizani kad su ubijali nisu baš mnogo vodili računa. Dobro, ali oni se nisu držali mise, nego su oni tu pravili neki... Oni su pravili političke manifestacije i to najcrnje fašističke, klerofašističke, što je kompromitovalo i austrijsku crkvu. Kad se vidi ponašanje hrvatskih katolika, ljudi se zapitaju, pa mi smo ista crkva, šta to znači? Razumete? I to je dosta ugled crkve rušilo. Dobro, kada pogledamo reakciju Kolinde Grabar-Kitarović koja kaže da je to ona kao katolkinja i vernica jako razočarana. Pa naravno da je razočarana. Pa je li ona to... Ona je ustaška opcija u hrvatskoj politici. Zato je nama Srbima bila mnogo prihvatljivija nego jedan prikriveni ustaša kakav je bio Ivo Josipović. Dobro. Prikriveni ustaša. Pa prikriveni. Pa on je levičar iz partizanske porodice. Sam Nalickana svaki put na nož u leđa zabija. Zato sam se ja postarao pre 4 godine da pobedi Kolinda. A dobro, Stipe Mesić... S Kolindom znamo na čemu smo. A sa onaj Stipe Mesić, kažu, predstavio se kao antifašista, hvalio Jasenovac kao neku... Bio najgori ustaša, pa pevo ustaške pesme u Australiji kad je bio postoje video snimci, pa držao govore
veličajući Ustaše i tako dalje, odjednom promenio ploču. Odjednom antifašista. Najveći živi hrvatski pisac Ivan Aralica je napisao ogroman roman o Stipi Mesiću. Dobro. Pod naslovom Ambra. Ambra je neka izlučevina kod kita koja strašno mnogo smrdi i koja podsjeća na žuč, postoji neko objašnjenje, ja sam taj roman čitao. I on je u tom romanu dao pseudonim Stipi Mesiću Žepe Belanda. Žepe Belanda. Žepe Belanda. Tamo je iskasapio i Vesnu Pustić i još neke i tako sa velikim interesom ti preporučujem da... Vidite, ali on je rado viđen gost u nekim krugovima ovde u Beogradu. Ko? Tu on deli savete jednom delu opozicije, Stipe Kod ove Mesić. izdajničke opozicije nema on gde drugo da se pojavi. Ali samo u jednom delu pojavljuje se tu, deli savete, kako treba da priznamo Kosovo. Samo u izdajničkom delu srpske opozicije. Šeta po Sandžaku tamo sa Ugljaninom. Nisam ja čuo da je ono neko skorije vreme bio u Beogradu, ali dolazi gore u Suboticu, kažu valjda. Dobro, to smatra on delom nezavisne države Hrvatske. Da. Kad pogledamo njega i te njegove izjave i sada, ajde kažemo, to držanje lekcija drugima u regionu, pa pitamo se šta nas sve može zateći i dočekati kada, evo, ova Kolinda otvara kuka sa tim ustaštvom. Pa šta ste dugo očekivali? Neće imati gde da vrišti, skače i pleše, ali tako, ovaj put, kao što bi to možda bilo u Blajburgu, tamo su... Ja sad čekam da vidim ko će biti kandidati na predstojećim hrvatskim izborima ove godine, pa da vidim za koga ću se opredeliti, koga ću izgurati na tu predsjedničku funkciju. Vi ste hvalili Josipovića i čim ga vi pohvalite... On izgubi 11% glasova. On je imao 11% glasova prednosti u odnosu na Kolindu mjesec dana pred izbore. Dobro. I kad sam ga ja obasuo pismima, podrške, izjavama i tako dalje, ode Ivo Josipović nizvodu. To on je bio Tadićev prijatelj, ili tako? Ja sam tu školu naučio od Muhameda Filipovića, moram to da priznam. Dobro. Izbačen je svojevremeno Muhamed Filipović iz partije zbog dva neka teksta. Samo ćemo kratko sada da se uključimo u sino Srpske pravoslavne crkve. Ajde, ali zapamti šta sam počeo da pričam. Muhamed Filipović, da. Predsjednik ste na neki način se sada u ovom trenutku i stavovi državnog vrha i patrijarha ili, ajde kažemo, poglavara Srpske pravoslavne crkve podudaraju kada reče o Kosovu i Metohiji. Pa eto, podudaraju se stavovi iz srpske opozicije. Vlast se izjasnila za odbranu Kosova i Metohije po svaku cenu, dakle neće popuštati, neće dozvoliti da tamošnji Srbi budu uništeni ili proterani i tako dalje. Srpska crkva često stoji na takvom stanovištu i najveća opozicijna partija, Srpska radikalna stranka također. Nije slučaj kod svih tako, evo vidimo Albanci. Pa dobro, ali ove su druge zanemaljive. Ove druge otvoreno šuruju sa Tačijem, sa Rugovom, Haradinajem i drugima. Zamjenik Kadrija Veseljija Redžep Hoti došao u Novi Pazar da pomogne opoziciji. Sluga Kadrija Veseljija Reki Hoti došao kod Ugljanina. Kaže, preko Ugljanina podržali Đilasa, Vuka i Obradovića. Evo. Za mene to ništa nije neočekivano. Ali tu postoji mnogo veći problem. Što je tamo Sulejman Ugljanin u savezu sa Rasimom Ljajićem. I njihove dve političke formacije su konstituisale vlast u Bošnjačkom nacionalnom savetu posle nedavnih izbora. Tamo su Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin u savezu. To bi trebala vlada Srbije da što pre raščisti. Dobro. Pored kriminalnih afera Rasima Ljajića. To je nešto na čemu vi insistirate, ali vidimo da, eto, za sada ćemo... A ti se sve bleđe suprostavljaš. Ne znam. Imamo, kao što smo rekli na početku našeg razgovora, nezavisno pravosuđe, je li tako? Da. I stalno sudske funkcije. To ćemo da vidimo. Ali kad pogledamo sve ovo što se dešava, vidimo da je u Novom Sadu, na ovom mitingu u petak i po ugledu na ono što se dešava negde u regionu, paljena lutka Aleksandra Vulina. Pa, na primjer, očekujete li da i vašu lutku spale? Pa što se mene tiče, meni bi to bilo zabavno. Zabavno? Da. Zašto? Ja se na takve stvari ne uzbuđujem uopšte. Pa dobro, jesu vas zvali ovi lideri ovog Saveza za Srbiju i pokreta, na primjer, slobodnih građana ili neko od njih da im se priključite u nekim protestima? Pa pazite, koliko sam ja u političkom životu. Više od 40 godina. Jeste, dobro. Svi znaju kakva bi moja reakcija bila.
Nema kod mene nepoznanica. Jesam li ja ikada skrenuo sa patriotske linije, sa nacionalne opcije? Jesam li ja ikada skrenuo sa demokratske i slobodarske linije? Nikada. Oni za sebe kažu da su demokrate, Ma šta, slobodari. oni nemaju pojma šta je demokratija. Ovo što radi Vuk Jeremić ili što radi Đilas ili što radi Boško Obradović, što nema veze sa demokratijom. Pa vidite vi ove natpise u medijima? Kod nas se potpuno izvitoperio taj pojam demokratski. To je ono što ja mislim da je... Demokratski kod nas sad predstavlja izdajnički. Kaže demokratska opozicija. To znači izdajnička opozicija. A ne znači više ono zaista nešto što je odano demokratiji. Pa ja sam se za demokratiju borio kad je to bilo opasno. Ja sam život izlagao opasnosti. Ja sam 8 godina robije dobio zalažući se za višepartijski sistem i za parlamentarnu demokratiju između ostalog. I za rušenje monopola Saveza komunista i protiv kulta ličnosti Josipa Broza Tita i tako dalje. I za reviziju Jugoslovenske federacije. Ja sam se dokazao kao borac za demokratiju. Dobro, ali niste bili... Šta meni da govore ovi koji su tada bili i dušom i srcem za Tita? I koji nikada, moji su godina, na primjer, ili nešto mlađi, i nikada nisu bili disidenti, nikad se režimu u komunističko vreme nisu suprotstavljali. Dobro, evo, Vuče, odakle ti lova, piše Kurir Jeremić, ženi prebacio $800.000, lider Narodne stranke od 2013. Pa šta je sad ovo? Pa šta će, može mu se, ima... Pa, mislim, piše mediji... Otežao mu tamo račun, pa malo da ga olakša, malo ženi da prebaci... Jeste vi nekad prebacili, na primjer, ženi $800.000? Pa nisam ja toliko para imao da prebacim ženi, ali prebacivao sam. Na primjer, kad sam otišao u Hag, ostavio sam je staru deviznu štednju sa više od $20.000, pa joj je stiglo sa mog računa iz Kanade $42.000, pa tako. Ne može da se kaže da je nisam prebacivao, ali daleko manje. Dobro, ali niste imali nepoznato poreklo novca. Što bi se onda reklo da je Jeremićeva žena srećnija od moje. Ali niste imali nepoznato poreklo novca, ali tako? Kod mene nema nepoznatog porekla novca. Hvala na gostovanju o tom. Ali ovo, čekajte malo, tim od 20 ljudi češno ćemo vinu političara i biznisa. O tome smo razgovarali, iznao sam svoje mišljenje i mislim da će to biti neuspešno i da nije pametno to, da postoji drugi način. Znamo tačno koji su političari bili u kriminalu, da se krene od njih, da se uvek kreće od političara, a kod nas se nije kretalo od političara i zato je neuspešan bio proces i ovom Miškoviću. Ali sutra će evo i u našem programu... Jer Mišković ništa ne bi mogao da se ogreši o zakon, ni u kom pogledu, da nije bio u sprezi sa političarima. Ali ovo što se tiče Tunje Filipovića, interesantan jedan moment. Dobro. To vam moram ispričati. Rekao sam da ne zaboravite. Dobro. On je izbačen iz Saveza komunista 60. godina zbog neka 2 teksta u sarajevskom književnom časopisu Izaz. On je tu napisao, između ostalog, da su Ivo Andrić i njegov svojim delima više štete naneli Bosni i Hercegovini nego sve osvajačke vojske kroz izvestan istorijski period. I tekst se zvao O bosanskom duhu u književnosti, mislim iz 2 dela da je bio. I izbačen je iz partije. I sad, kad je izbačen iz partije, mnogi se na Filozofskom fakultetu distancirali od njega. Gadno je to u Bosni bilo, pa ljudi prestanu sa komunikacijom, čak ni dobar dan da kažu i tako. I dosetio se i Tunjo Filipović, vrlo inteligentan čovek i onako baš čaršijski maher. I kad bih hteo da spreči nečije napredovanje u više zvanje, ili nečiji izbor na fakultetu, zvanje asistenta ili profesora, on ga pohvali. On počne da ga hvali na sva zvona. I ovaj pada na izborima, dok ovi nisu shvatili o čemu se radi. Dobro, tako... Tako sam ja moju Kolindicu doveo na mesto predsjednika Hrvatske. Hvala vam. Na mesto hrvatskog poglavnika. Pa da, otprilike. Ivana Koljenović na terenu ovog vikenda beleže se temperature.